Central Lairam Longtline The Lairam Times Mininan Kot Kanin Tlai Na Thawngthanhnak Kulenga Hniang Thumnak Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung Chinmi phunni bauchanmi Reverend Dr. Samuel Ngunling anunna kaliam Hakha Baptist Association GS Thunle MHE President Lun Reverend Dr. Samuel Ngunling kumsom rukle pakwa chu Thawngthanhnak Kulenga Hniang hlei ni a Kansas City USA anunna kaliam Reverend Dr. Samuel Ngunling hi anunnak aliam tianga hin US Kansas Lao tu Baptist Church a pastor achuan leomi ase Reverend Dr. Samuel Ngunling nunnak liam he petlain Lao tu zatlang bonhani ansian lonak anlanter chiaw hleya MHE arian chuannak ni chun Myanmar Institute of Trustee Board of Trustee faculty staff le sianghak chian nakal takin Van chung in au asimi Reverend Dr. Samuel Ngunling achung khar krifa bu chung tel na le achung khadi laknan ngai chiat na kanin shompi na Reverend Dr. Samuel Ngunling chu MHE in BTH thongkhazakwa som riat le parukle BD thongkhazakwa som riat le pakwa degree ala chunhua Princeton Theological Seminary in THM degree thongkhazakwa som kwalipania adi University of Dubuque Theological Seminary Dubuque Lawa USA in thongkhazakwa som kwalipathum a MAR degree chun International Christian University Tokyo Japan in PhD thongkhazakwa som kwalipariata adi Kolramarak Kirthantika Dean of Students Professor of Theology Le Jason Research Center in Founding Director Riana Chuan Thawngthanhnak pasha in Thawngthanhnak Kulithum tiang MHE President pakwanak dirhunat lai chun USA Minnesota SP Paul Luther Seminary a Thawngthanhnak pariata USA Kansas City Central Baptist Theological Seminary a Thawngthanhnak pasha chankar in rianat lai Reverend Dr. Samuel Ngunling chu MHE President atlai bu chun Hakha Baptist Association General Secretary Bethlehem Baptist Church Pastor Ianggun Umlai Baptist Church Honorary Pastor Rian Apun a shwai tu upa pakhat dirmun inzum ok tlakte in pathian rian achuan MBC MCC ATEM le ATESEAT bantuk bu na he petlai nak angai nak thongin ramchung le ram lenga krifa bu mu ton nak tampi achwa pi ramkip ton nak chon nak le ton nak tampi a atel chupina kol chin le mirang hol in cha ukle chapar tampi achial I aralai mi kumna a mi tampi cha a ro cha achiata pathian ran achuanna ka arian chuannak le shwainak cha angai cha a MHE ni Thawngthanhnak Hleisaria Doctor of Divinity laksong ape MHE ni chun seyama hlunle sianghak chia hlun pakhat dirhmun in theological film chonak le rian chuannaka arian chuannak chunga upatna kan pek lamkal tu polni Timote chakwat pani na angan pali ame pasari in pariata achimi bantukin Reverend Dr. Samuel Ngunling ni ralcha adau chang klik zuam nak adi chang zum nak akilven chang chu cha a din nak suilu chin chu acha a chia pia ka se chang kal tak mi chungkhar khri fa bu chungtel khri a riana chuan chi hoi adot mi na pathian ni azung zal de nakle vel ngai nakin hem sham ko na se tia anlang ter chin nut le shem anton mi kong thlai na kan to leo tia IIMM ni an chim Islairam thangle I a ummi chinmi phunchung in chin nu bol tlai shem anton mi kong thlai nak to an itimi a help me data an khomna kong United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar UN IIMM ni hniang hleili a chathan an chwa IIMM ni chathan an chwa mi a chun chin nu thlai shem anton mi kong telin nu pasina khe a pe tlai mi athur hnom mi tuai tam nak data pol pe zulin kan khom te an lang ter Rakhain ramkul chungi Myanmar sang le ral kap ni Rohingya
tel in tual chung mi chung a thil sual an tua mi kong chu IIMM ni la thlainak to an tim cha a data khom an tong chang United League of Arakan's Army ULAAA ni an upmi pledge wa peng chunga kumthongni kulenga a tlei shem nak voi khatlong a i adang sual nak ngan pi a lo tia ULAAA chimnak nol ngei tu khain tu kha ni hniang hlei khata arak chim rammi hnatlak nak telowin upna kalpi chu boinak long achwa pi tia salai chatni ni achim Islai rampale chwa peng chu rakhain rampeng ko pakhat a ULAAA ni an khumi ukshwainak zong an kalpi kong thongni kulenga hniang hlei khata tu mi avoisha nak press conference a ULAAA chimnak nol ngei tu u khain tu khani achim hi kong hepe tlain CNA in chimnak nol ngei tu salai chatni ni chun ral kong asilomi ukshwainak konga hin democracy phunglam ninga tual chungmi na he ape tlai mi asi chucha atwal chungmi na ni andu ning te in ukshwaina kalpi ding asi paletwa konga hinchun paletwa twal chungmi na du na khi abepi big mi asi twal chungmi na natlak nak tel lobu in ukshwainak an kalpi mi ni boinak long achwa pi te achim Islai rampele tua peng chu aliam chia thongni kuleli tang khong lei hlia khan ULAAA ni ra shang kutin anlaki rakhain ramkul pengkop pariat laka pele tua pengkop ti in an khum pele tua chu rakhain ram hi khum asi cha a global khumi organization GKO le global khumi youth organization GKYA zongni tual chungi na natlak nak tel lobu in pele tua peng chunga ULAAA ni ukshwainak an kalpi mi chunga an du lo kong fak pi in an mo chiat KIO ral boy gunmo sibini Anthony ramkheleral kong kan cheitia an chimmi chu KIO ni adik lo tia chim Kachin Independence Army, Kachin Independence Organization, KIO ral boy, gunmo chu kan hnu aliam chiami, zarzai moa khan CB chungte shwai tu ni anton. Hi iton naka CB shwai tu ni chun, ramkhel kong, ral konga kutsi in karlan khatding kong kan cheitia an chim. Asina in KIA thongpang chimrel nak lei chuan vau ngei, Colonel no buni chun ramkhel kong le ral kong kaw an cheilo te achim KIA ral boy gunmo chu CB shwai tu ni an baton na kong hepe tlai CB chimna kong no ngei izomangni CB le KIA kara zaitinda nei niamin kan umlai hlanakin ingam tlaknakin kan umlai zaitinda kanin bom chan fo khon lai timi hi bepi in chei mi asi tia online bero naka achim asina in KIA thongpang chimrel nak lei chuan vongei Colonel Nobuni Lieutenant General Gunmole CB iton nak chu Ninkelton suso asi ramkhel kong chei mi asilo tia achim kong DVB news ni hniang hlei thumzana an than Colonel Nobuni chun ramkhel ral kong chei mi a umlo ton soso asiko arwang chu zai man phung ning in kan thailo te achim thonghe kolenga hniang hlei khata khan Lieutenant General Gunmo ni chun CB he mai ton in kani ton voi khat na ka si CB si se CNF si se chin le kachin chu unaw kan siban tukin do thlen nak tua pakhat kani ton na si tia apumpak chamaya alang ter Islai rampele chua penga tlei shem nak le tha non nak akar kong CHRO ni an than Islai rampele tua peng mizapi chunga Arakan Army ULAAA ni noshin chaw vo buar nak an tua mi he pe line Chin Human Rights Organization CHRO ni Hniang Ni kwa International Day of the World's Indigenous Peoples a chathan an chwa Chin Human Rights Organization CHRO ni chun United League of Arakan's Army ULAAA ral kap
uknak tanga plech waping chimi phunna ma mi phunsi nak pochomna khosak tintut naka thin phan dai lovinan khochung ummi na chimninga chun pele tua penga rakhain chahol chon nak chu tua shim ding khochung siang in kipa malem non phung hoi in cha chon nak an tua mi zong an not piak na kaukek mi phunni an ngei mi nun phung sining chu an tlau thwa ma chang hi thil an tua mi ni chin mi phun nun phung le chahol chu shamin an sho mi asi chun pele tua peng chunga rakhain lei minung an itchial na ka i chuni chun pele tua peng hun tam pia ram chung mi na cha hlan liao chan in an ngei mi pupa ram hun ma le ram chu nak le sung nak achwa ter pele tua peng chin mi phun dir mun chu shamin rian chuan ter kal na konga shikhya piak nak pupa chanin an rak tua mi pachom nak tua kho lo nak cha zan chana leng lei chwa kho lo nak nol an chwa chu hleya nu chunga swal nak an tua mi le zatlang bu le khwa boi shwai tu na du po in tlei nak ral kapa shamin lu ter nak ti bantuk chi nung thil an tua mia khwa boi kip ni an nol zul dingin nol an chwa ral shang do nak chu ram chung mi phundang na chunga hu ham ngai nak cha man kho asilo an tua ser nak chu United Nations Declaration on the Rights of Indigenous UNDRAP le ramki phonglam ning in ram chumi phunna chowo pek mi he akal pele tua peng chunga mi chin mi phunna an nun lam thwan zalon nak ngale ma le si ning le no shim chowo na hi dir pi le ding thluk lai rel nak an mu kho na ding cha ni hin cha na bi pi tuk mi dir huna an na kong chu volei chungram kip vial te ni bom chan cha na se chang tia chin Human Rights Organization CHRO ni chathan an chwa LADC ram chunga minung sing khatle thonglei thumle zanga fai khwa an sa leo Local Administration Department LADC ni chun village population thongni kulenga in thongni kuleruk an than mia LADC ram chung khwa som kwalepa kwale sub village pasari minung pa thongsum ngale thongruk zaria som sari ngale nu thongsum ngale thongruk zanhi som thumnga an te an langter thongni kulenga hniang ni Local Administration Department Lai Autonomous District Council ni kumthongni kulenga in kuleruk chung village council vial te hi antang khwa kipi minung khosa za tan than Local Administration Department LADC chathan I alang ninga chun LADC chunga khwa som kwalepa kwa sub village pasari phone chun in thong college thonga jani som nga ni I minung khosa jathi pa thong som nga le thong ruk zaria som sari nga le nu thong som nga le thong ruk jani som thum nga anchi LADC ram chunga minung sing khatle thong hlei thum zanga hlei ruk khwa an sa liawasi Lairam chawza chairman puti za kungni pu vizir sang shwai mi chawza atla te phungning in athan thongni kulenga hniang hleili chhun suimilam pasale chewa LADC chairman puti za kung shwai nakin the 11 Lai Autonomous District Council session chu to asi The humble governor of Mizoram Nol Pek Bantukin pu vizir sanga CEM chu hausa dirkam tu member anga lenga lo fian nak to ding asi Asina in session thoklana suimilam pasha pu vizir sanga CEM ni chun chairman mangin dinnak cha achia cha floor test ngai haulo chu cha LADC chairman ni chun hausa CEM dinnak cha chu arel nu pu vizir sanga shwaimi chawza executive chu atla te phungning in athan LADC chairman puti zakungni chun LADC ni CCB rules kan ngai phungban tukin chan masa lairel na kalpi araksi chang member tam deu ngei in chawza answer ton asina in tu kumkal liawa chawza fek fuana khawlo apoi ngai member na zong ramiza pi ni an kan phom ngai
ช่วยตัวฮีปัทยันทีมมีอาศิจูจ้าปัทยันนี่อาการทีมบันตุกินมิซาปีเลไลรมจ้าลำชาจูลอุสิโลจุมตลากินสิเตียสมนักเบชิมอิน LADC chairman นี่จนเบนอลหันเตียงเซสซอนอาคาร์ทองนี่กุเลงาเนาหงกุเลลีอาปูวีจิรสางจู LADC CEM จ้าทีมสิมังกีบอยนี้นิสมทุมอาเฮาส์เมมเบอร์อังไงนิงฟิอันติงอินอดีอาศินาอินเฟนนักตัวโคอาศิโลจุเลียวะปูวีเอ็นจังวรณี UDA นี่เจ้าจะอาศิรโคกงมังกีบอยอาชิมมังกีบอยนี้ทองนี่กุเลงาเบียงเรทเล็บนี่อาปูเอ็นจังวรจู CM ทาร์อาทีมผู้วิจิรสางนี้ไฮคอร์ตเบชีอัตเตอรีทองที่กุลงานยังนิริยตาไฮคอร์ตนี้ผู้วิจิรสางจูจัดนิชุงฟลอร์เทสงี้ดิ่งเล่กุมทองที่กุลงานอินกุลรุกบัดจัดจูปักปลงอาศีเตอันไทเตอร์จุน LADC United Democratic Alliance ช่วยตัวผู้เอ็นจังหวะจูมังกีบอยนี้ CEM จ่ายหัดทีมนักจู DCNMA Department นี้ยังเลงอาอัดทันปูเอ็นจังหวะนี้หินดิรกำตัวอันไหนนิ่งทองเหกุเลงานยังเลยกว่าฟิอันนักตัวดิ่งติมตัวอาศัยตัวตันทองกันทันมีจุขบยลคันนัสิริไลเจ้าตัวเลงไงตัวนันดีลักจงกันนิลมไม่สระกันนิตรงชานเตนไล